Laurent Sagmit, Flormelda Sagmit, Josephine Santillana, Seferina Ocampo, Evelyn and Geraldo Between, Praxedes Dizon, Phil and Angie Between, Doming and Juliet Between, Mon and Julie Between, Lady Aquino, Joy Gonzalez, Harold Dungo, Melvin Lagman, Christopher Dungo, Ian Jade Inco, Jasper John Cabrata, Lingat Family, Lovely Joy and Alexander Tolentino, Marlene and Cart Clarence Gossum, Aurora Pabustan, Lamberto Manabat, Linda Angeles, Buwan Nulod Sochong, Angeles Dimacali, Cuenco and Gakad family, Lourdes Ong and family, Kelvin and Sharina Serrano, Leo and Ruth Ann Ronquillo, Sunny Briones and family, Jennifer Miranda and family. Announcement po, papalelede po yung coaching Mickey plate number pong CBL 3463. CBL 3463. Salamat po. At para king kayaduan ng dari, Laura Bell Manyalak, Manlutak Medina and Polintan family, Tita Gozum, Tess Calma and family, Teddy Edelrina and Eduardo Calma Jr., Edelmira Kayanan, Arcel and Shangri-La Gilas, Francelin Gilas, Wilfredo and Mercedes Castro, JC Von and Maylin Vitog, Pat Torres, Rolando and Catherine Sebastian, Jerby and Ireland Claire Sikat, Nina Arian Sebastian, Neil Joshua Sikat, Franz Aldrin and Angeline Sebastian, Joseph, Mary Hazel and EJ Valentino, Joseph, Emilu and Ethan Didi Giacomo, Mike, Melody Gabriel and Micaela Yang, Diwin Erene Remedios Venus, Rizalyn Venus, Derek, Chris and Liza Pineda, Minerva Concepcion, Carissa Marie, Charmaine, Ronilo, Rain Jasper, Condrado Bisda, Cecilia Cruz, Betty Ong, James Benedict Layog, Virginia Manugid, Martin and Jem Palo, Maria Fatima Castro, Arcel and Shangri-La Gilas, Francelin Gilas, Wilfredo and Mercedes Castro, JC Bon and Maylin Vitog, Tita Gozum, Crisanto Santos, Jacqueline Bautista, Joshua Angeles, J.N. Chi Careon, Nina Gonzalez, Brian Brenda Kobe Kurt Manlutak, Rico Bessie and Chen Dueñas, BJ Fatima Dolly Martin, Sofia and Banji Manlutak, Emerzen and Ken May David, Erica Zamer David, Apoles and Randy Sanchez, Kristen Therese Sanchez, Peaches Ocampo, Rosie Yumul and family, Randy Kayanan, John Benedict Between, Irish Joy Sagmit, Ira Joan Between, pamilya ng Macario at Encarnacion Pangilinan, Imelda Nulod, Remelina Sauchong, Remberto Manabat, Angela and Marge Manabat, Renato Angeles Jr. At para king birthday dari, Rizalia Gaza, Mark Christian Salalila, Joriel Medina, Aizeria Pretel Manlutak, Rodilon Gaza. At para king wedding anniversary dari, Paul and Cel Ocampo, David and Marlene Bustos, Zalde and Floricel Salonga. Para king malagwang kapaldanandi, Jermaine Victor Prancher, Lucia Flores, Marieta Rogelio, Wela Raquel, Rayel Eric, Roman Edna, Zairil Joel, Janjan, Ines Gozum, Norma Gueco,
Miguela David, Marites Sebastian, Jeneline Bundalian, Consuelo Mendoza, Rosario Gilas, Nedy Macalino, Josie Hinco, Lucia Flores, Rogelio Marieta, Roman Joel, Edna, Cecil Manlutak, Banji, Brian Manlutak, Cesar, Boy Guanlao, Lourdes Maliari, Rina Kayanan, Alfredo Kayanan Jr., Ping Vizcaino, Jeffrey Reyes, Consuelo Calma, Ernie Etchague, Paulo Marcelo, Lorena Marcelo, Marcelino Lagman, Jane Caburata, Clea Dungo, Rosita Tolentino, Joby Buwan, Silvino Buwan, Gloria Carbonel, Anita Serrano, Sherwin Romero. Para karing kaladwarin pakamalan tamping biye. Simeon, Maria, Godofredo, Hetulio, Lucina, Eduardo Calma Sr., Alvina, Benjamin, Consolacion, Reynaldo, Santiago, Rosalyn, Melvin, Gregoria, Eli, Honorio, Marcela, George, Jose, Maxima, Jose, Fortunato Lopez, Jose, Maria, Jesus, Gloria, Valentino, Jaime Gaza, Marisa David, Cristina Gaza, Vivencia Ramos, Terence, Jolica Davis, Evelyn Aguas, Angelina, Liberato Magbanwa, Lydia Paule, Isidro, Maria, Erico Mariano, Jose Tantenco, Marceliano, Rebecca, Roel Antonio, Rowena Cuevas, Angelina, Amparo, Felicidad, Melanio, Paulina, Patricia, Among Osegiao, Dr. Bienvenido, Antonio, Florentino, Loreta, Pedro, Cecilia, Julio, Julia, Medalia, Hamilcar, Renato, Rosario, Flora, Melchor, Leonila, Constancia, Froilan, Quintin Senior, Quintin Junior, Belenciana, Roberto, Mirihilda, Lebrada, Rodencio, Reynaldo, Nenita, George Torres, Antonio, Victor, Jesus Tayag, Guillermo, Beatriz, Magdaleno, Severino, Andres, Clara, Ernesto Alfonso, Arnel Kasupanan, Colombina Hinco, Pablo Giao, Emerenciana, Salvador, Reynaldo Torres, Luz, Reino, Rey, Ronnie, Jose Flores, Cesar Biscocho, Dionisia, Emilio, Cornelia, Serapin, Rosalinda Ibarra, Gloria, Martin Manalili, Maria Victoria, Ruben Manalili, Sani Diaz, Tomas Diaz, Remio Garcia, Angelina, Mariano Malyari, Jose Apolonia, Mariano, Escolastica, Jesus Emerenciana, Among Damasohinko, Miguel, Maria, Juliana, Corazon, Pablo, Maria, Victoria, Marcelo Gilas, Pablo, Mirna David, Ernie Macalino, Justin Ibarra, Jimmy Sanchez, Eduardo Lopez, Benedicto, Arsenia, Epipanio, Maria Hinco, Maria, Arsenio, Jerry, Angel Cruz, Carlos, Niña Carlos, Pedro, Jose, Eugenia, Cecilia, Bernardo, Virginia, Felix Cuenco, Aurea, Nestor Teomico, Ricardo, Bernardo, Roberto, Agustin, Eduardo, Diosdado, Melanio, Elena, Lucila, Corazon, Ernesto David, Castor, Aurora, Maria Luisa, Maribel, Elpidio, Agapita, Ricardo, Benita, Pacifico, Jerry, Alice, Alfredo Senior, Teresita, Honorata, Ruben, Helena, Reynaldo, Saturnino, Eulalio, Victoria, Angel Senior, Peregrina, Lucrecia, Antonio, Isidro, Corazon, Enrique, Jennifer, Randy, Rafi,
Feliciano Senior and Junior, Meldesta, Erlinda, Luis, Corazon, Emmanuel, Resting, Carling, Berting, Rosario, Mario, Tim Monks, Oscar, Alistair Sunrise, Jomi Layog, Simeon, Maria, Godofredo Tayag, Hetulio, Lucilna, Eduardo Calma Senior, Nicolas, Apolonia, Herminia, Pablo, Victoria, Conrado, Felipe, Hermenegilda, Marivic, Antonia, Rupo, Lorenzo, Vicente, Virginia, Abelino, Jeronimo, David, Martin, Dominica, Pablo, Victor, Melquiades, Belen, Benicio, Corazon, Roberto Senior, Loreta, Rodolfo, Roberto Junior, Nicolas, Apolonia, Herminia, Pablo, Victoria, Conrado, Felipe, Hermenegilda, Marivic, Antonia, Aurora, Jose Nuki, Manuel, Hil Domingo, Esmelinda, Malayo, Pinlac, Caleb Lorenzo, Nicolas, Iluminada, Corazon, Presi, Gliceria, Andrea, Francisco, Marvin, Jesus Soriano, Jose Salvadora, Juan, Severa, Mariano, Maria Luz, Lucila, Kenching, Lorenza, Roberto Wang, Homer Garcia, Godofredo, Natalia Navarro, Francisco Senior, Gloria, Michael Meliton, Ernesto Victoria, Crescencio Junior and Senior, Lou, Maria Lida, Herman, Marcela, Nicolas, Kenneth, Corazon, Virginia, Roberto, Lourdes, Rod, Irene, Alejandro, Escolastica, Demetrio Senior and Junior, Pilemon, Victor, Esteban, Nelia, Macario, Encarnacion, Cleope, Jose, Leonor, Amable, Antonio, Benancia, Peter, Willie, Marianito, Eleuterio, Martina, Jose, Poleng, Ernesto, Susana, Ricardo, Jose, Josepina Gasa, Arturo Lingat, Antonio Lingat, Artemio, Jesus Rivera, Yeloya Rivera, Dionisio, Eustaquio, Felicitas Roque, Catalino, Lydia Leonardo, Edgardo Manluta, Crisanto Gozum, Irene Kiambao, Clarita Maglikmot, Jerome Manlutak, Maria, Julian Gomez, Simeon, Lauriana, Felino, Salome, Gloria Gilbert, Lucina, Marcelino Dioscoma, Ronnie Romeo, Norma Santos, Angelo, Jasmine Gutierrez, Primo, Mario Alfonso, Rem Cerdo, Maxima David, Crisanta Roxanne Aguilar, Norberto Dominga, Angelina, Aaron Gabriel, Julian, Anastasia, Carmelito, Rosario Maximo, Glenn, Marcos Jr., Marcos III, Jose, Juanita, Nora Renato, Victor Isabel, Pablo Serrano Sr., Ellen Rivera, Jesus Soriano, Severina Kiambao, Nicolas Usman, Edwin Miranda, at Dingmaldam Kaladwaking Pulgatorio, lalong-lalong nakaretangalan ng Makaganakapo, Karela.
King lagyan ng igpa, ang poning anak, ang poning banal na Espiritu. Amen. Ing grasya ng Diyos, maragula lugod, at dakalalunos, mantabay kekayungan. At kekan temurin. Maya pa bengi po kekongan, Maya pabingi mo naman po. pasalamatan tayo nga pong Ginoo, piti po nakatamo, anting metong pamilya na ning Diyos. Pamilyang abe-abe magsantong king kayang pakalulo. Harapan na
ning alananggang pakalulo ning Dios, kilalanan tamo yung kay katangkainan at kasalanan, mitnong kababanta mong anyawaran ning kayang lugod at pakalulo. Aminan ko king Dios, ang mapamakalulo, at kay kayo kapatad, ing mi kasala kong bina, king isip, ang mga mano, pong pamanyapat king marok, at king pamagtamad kung gawa king mayap, asukat ko sanang depat, kasalanan kong mabayat, ulinitay panigapo ko, kunwa na Mariang kaplanman birhen, karing sablang anghel ang pong banal, at kay kayo kapatad, ing panalangin niyo ko king Diyos sa ginutam. Ing Diyos sa lubos mayupaya, pakaluluan na katamo, at king pangapatawad da ring kasalanan tamo'y dala na kata sana king biye alanangga. Amen. Gloria in excelsis Deo.
Manalangin tamo. O Diyos, sigpang mayupayang tuto, ipagkalob mo sa ake kaming pepabayat na at alip na ning kasalanan, ing mitimawa kami king kapamilataning panibayang pangabait na anting tao, ning anak mong bugtong Yesu Kristong ginumi, ang mabibiyat magari kambemo, king kametong aning banala Espiritu, Diyos, manggaman king alana hangga. Pamamasang iba't king mumuna ng sulat, San Juan. Susulatanan da kayo, pakamalan kong anak, ami patawara na kasalanan, king kapamilataning lagyo ng Kristo. Susulatanan da kayo, pengaring lalaki, uling akilala yun itang atsuna pa, king kamumulan. Susulatanan da kayo, kabayin taunan, uling aday yun ing marok. Susulat ko kaya kayo, kakong anak, uling kakilala yun ing ipa. Susulat ko kaya kayo, pengaring lalaki, uling kakilala itangatsuna kanita pang kamumulan. Susulat ko kaya kayo, ikong kayanakan, uling mangasikan kayo, at ingamano ng Ginoo, manatiliya kaya kayo. At ikayo, adayig yun ing marok. Eyo paboren ing bihaga no ning yato, ring pusuyo, o ning nano pamambage ketiking yato. Ninuman ning malugod king yato, alayo kaya, ing lugod ning ipa. Uling ing nano mangyampang ning yato, ing sablang makawili karing pita ning laman, ing sablang makayuyot karing panimanman, at ing sablang pagparangala ning tao ketiking yato, metong man karen, alang manibatan, king ipa. Nune manibatan niyang king yato mismo, ing yato ating sablang atyo kaya, ababyeyama karing tao, lilipas ngan. Dapot ing ninumang tutupad, king kaburyaning Diyos, manatiliya kapilanman. Ingamano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Dalita pakibat, banwa magsayalo, yato tumulaya. Banwa magsayalo, yato tumulaya. Banwa magsayalo, yato tumulaya. Banwa magsayala, yato tumulaya. Banwa magsayala, yato tumulaya. Banwa magsayala, yato tumulaya. Ikong sablang tao ketiking yato, purihanin kayong ligaya at kayupayan. Purihan yeing maligaya ng lagyo,
magsayala, yatu tumulaya, banuam magsayala, yatu tumulaya. King templo na malaus kayo, patayin kaya idaon niyo. King banalagayak samba niya inginu, galgal kaharapana, Ombeto yatu, banu magsayala, yatu tumulaya, banu magsayala, yatu tumulaya. Karing sablang bansa sabian niyo, Inginu aria, iaing miniete tagan kingiatu, ilia eyan umanu. Kingmit mong katuliran, sablang tao kaya lang ukuman, banu magsayala, yatu tumulaya, banu magsayala, yatu tumulaya. Banu magsayala, yatu tumulaya, banu magsayala, yatu tumulaya. King minuno, ing Diyos migsalitayo, karing ke katang pipumpunan, ngeni, magsalitayo ke katamu, kapamilataning ke yang anak. Ingginuman tabeya kaya kayo, At kaya ka antemuin, pamasaking may pabalitag pangkan San Lucas. ligaya kaya ka o Ginoo.
Atin mo namang meto nga propetisa, amatwa ng bina, ing lagyo na Ana, anak neng Panuel, ning tribo ng Aser. Pitunong banwang may yutos ning asawa na, bayo ya may balo. 84 a banwa ing milabas, manibat kanitang may baluya. Eya bitasang mamako king templo, aldot bengi susuya king Diyos, king pamagayuno at pamanalangin. Kanitang mismong oras adarawon di Maria Tose, king templo Jesus linapit siya karelay ana, at pepasalamat siya king Diyos, at migsalitaya tungkol king anak, karetang sablang manaya king pamangabos na ning Jerusalem. Inya nga gampanan na ing sablang adwa ning batas ning Ginoo, mibalik na laking balen dakaring king Nazaret Galilea, ing anak meragulya at mesikan, kipnuan king kabyasnan, at ing grasya ning Diyos mamantabi kayo. Ing maya pabalita ning kakatang kaligtasan. Kapuriak. Den kay katamo pong kapatadapari, kaya betamo ngeni, kay katamong banalamisa, panimunana po ning kay katamong kura paroko, kaya pong Josel Henson. Eng presidente na po ning Fiesta Committee, Ati Melda Gozon, dengang pong Chungeniketi, Makyabe, kening kay katamong banalamisa. Happy Fiesta po kay Kongan. Pansingan ko po din kay katamong pamamasa, yapin ding pamamasa ng Aldongiti. Dati din gagamitan tamo din pamamasa tungkol kang keng kapiesta na pong Santiago. Pero karagul mensahe ing payabot na po kay katamo din kay katamong pamamasa ngeni. Mumuna yung kaya katamo pong first reading, mapaganak ka nakikatamo, ingega-naga ng pigkalub na kikatamo ng kasalpantayanan tamo. Ing relasyon tamo kay nga pong Ginoo, ing pamagbayong meganap at magaganap king biyatamo, ing sikanan tatanggapan tamo, pauli na ning kasalpantayanan tamo, at ing pamangilala tamo karing amano ning apong Ginoo. At pagganakan nepo kay katamo ing nung malyari deng bage makayato, aliwala ring sumilo kay katamo. Eta na magbalik keng dati, na magsantong tamo karing bage lilipas. Kune, deng panibata na sana ning kay katang sikanan at tetagan,
pag-asa, king bie, yapin mismo ingapong Gino. At deng bagay pagkalub na kay katamo. Kasi deng ega na gana lilipas ngan. At ingapong Gino mo nga lilipas. Papa Francisco po, biklat niya po yung Jubilee of Mercy, anyang bengi na po ning Pasko. Karengega na ganang diocese, biklat tayo po ining Jubilee of Hope. Jubilee of Hope king kareng dioceses niyang December 29. At ing pekatema po, tema ning Jubilee, yapining pag-asa. At atin niya po sinulat ni Papa Francisco, sabi na, ing pag-asang malyaring bumigo nga na ang pag-asa na hindi maaring bumigo sa atin ay ang ay si Jesus mismo. So He is the hope that will not disappoint. Anyapin po yung panagkat ng kakatamong Santo Papa nganing Jubilee year ng malyaring samasan tamo at palalaman tamo yung relasyon tamo kang Jesus. Dagdagan tamo yung panahon tamo keng pamanalangin, pamangadi. Dagdagan tamo po yung kakatamong pamanyimba, yung pamamasa keng banal na kasulatan, pamananggap kang Jesus, keng banal na komunyon, at kilalanan tayo pong stup, yung apong Ginoo. Kasi mo, yung bukod, pag-asa, tamo, keng be. Munye talagang sikanan at katatagan kay katangan. Dakal pong yayaliwang bage, maging sangkan ban masawol tamo, ban sumuko tamo, ban mag-give up, keng katamong gagawan at paninasan keng biye. At metong na po yung gerang malilyari keng miyaliwang lugal ketiking yato ing malawakang kakaluluan at daranasan dadeng dakal ing corruption malilyari maging dalan ban deng tao lalo la pang milugmok keng kasakitan. At tatandaan ko po hanggang pong St. James, Santiago, tin mo namang panahon na Bisaya po sumuko. Kasi pangaral ng amano na ni nga pong Ginoo, dakal lela makiramdam. Babiyan na yung sarili na, keng misyon, pigkalob na kaya ni nga pong Ginoo. Dapat persecution, miyaliwang persecution po yung araranasan. Yung kwento po, anyang daranasan na ining, karanasan na ini, pepakit siya po kayong biren. Yapin po yung awsan tamong Our Lady of Pilar. Bangkanita pasik na nga ni Lubi, Santiago. At inagkat niya pong pasibayong balika ng Santiago, itang
misyon na pigkalob na kayang Jesus. So, buti na magbalik yung pasibayo kang Jesus at kaulan yung pasibayo itang misyon na pigkalob ng Jesus kaya. At pauli na po nita, may biyayalob, may kasikanan niya, may katetagan niya, at sitsad ne yung kayang misyon. Dakal po yung miyaliwang bagi, maka-discourage, maging sangkan bang kanita po, mo mag-persevere until the end. Mo manatili hanggang wakas. Sabi na po, only those who will persevere until the end are worthy of the kingdom. Pong manatili hanggang wakas, ila mo din karapat-dapat keng kayarianan ng Diyos. So we cannot give up in the middle of the journey. Mo dapat sabihan, ako bisa. Susuko na ako. Karetang pinandit anti kanini, kanita tamo lalong talan kang Jesus. Kanita tayo lalong balikan, ingapong Ginoo. Balikan din kayang amano, makabiye, makasikanlog. Ngayon pong Jubilee of Hope, kaning 2025, mabilog pong banwa, ini po yung pagkapilitan tanggawan, palalaman tamo gusto, yung relasyon tamo kang Jesus, at yung lawen tamong panibatanan ng katamong sikanan at katatagan king bietamo. Kaya tamo magsantong. Tamo papaboren ng may kakawani tamo. At sabi na po, at nakaulaga, ini pong launching naning Jubilee of Hope, magaganap panahon ng Pasko. Panahon na nung kapilan, panandaman tamo yung saya, dadala na po nining kapag masusyan. At nakaulaga po kano that we maintain the spirit of joy, keng puso tamo, keng pilubluban tamo. Kasi yapin po kaning best disposition, ini, bang kanita, deng paninasan tamo bilang talasal pantaya, pagpulsigyan talang kamtan. This is the best disposition to really be always up and aspire for the best, for what is good for us and for our families, for the community. Itang mo po papaboren ng mamalayng malalam malungkot, maragulatakot, at ang kayalan pag-asa, keng puso tam. Potapong daratang na po yan, agad-agad tamong magsantong, lumuwal keng sarili, lumapit kang Jesus, pasawap ka rin miyembro na ng kakatang komunidad, bangkanita, itang sopan da katamo, at ibalik tang pasibayo keng katamong pamagsantong keng hapong Ginoo. Kasi po, itang kabaliktaran na po ning saya, itang disposisyon na masaya, yapin po yung disposisyon na lungkot, kailan pag-asa, yapin po kaning best place, keng puso ng tao, bang kanita mamalayng depression, anxiety, bang kanita, kita po itang mag-give up tamo, kaya katamong gagawan, at sabihan tamo, suko na ako. At anyapin po, nyawaran tamo kay nga pong Ginoo, itang ngani pong Jubilee of Hope, we
ask the Lord always to give us this disposition of joy. Itang ang palagi tayo pong tandaanan itang message na po ning Anghel King Biren, rejoice, rejoice. Palaging ulit-ulitan tayo po hiningkay itang let it be a word that is always being spoken to you every time madaralan tang kapagsubukan. Tang rejoice. It's a word of God through an angel being given to you. Rejoice. Pakanita po, palagi tamo pong masaya, pilubluban. Tang sayang na malyaring ilako ning nanumang kaligaligan at daralanan tamo ketiking yato. And learn to entrust our difficulties and trials to the Lord. Palagi tala pong kakabit kayong gamat na nga pong ginawa ko po yung pekamoto ko sa bishop is in manus tuas. Karing gamat mo igpa. Karing gamat mo igpa. Darawon kayong kaladwa ko. Karing gamat mo igpa. Kakabit ko langan, deng eganda ng kapagsubukan, daralanan ko, deng responsibilidad, babye mo, karing gamat mo. Uling king gamat ni nga pong Ginoo, dakal ang milagrong malyaring maganap. King gamat ni nga pong Ginoo, alang bagay imposible, malyaring maganap at malyari. With God, nothing is impossible. Gana-gana posible. Sundo tayo po yung banal misang iti at lalo talang buklat ng puso tamo kang Jesus, ing Diyos ang maging tao, God who is with us, kaya beta mo palagi ban kapwan nakatamo king saya. Kapatad, King Aldoyti, inganakat lugod ning Diyos, sa kekatang talapagligtas, linto busal tamo. Iyang pangtala, rin kekatamong panalangin kaya, nga tamong manalangin, Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para king kapulungan ng Diyos, ban matulan ng ipahayag at isane king bie, ingke katang kasalpantayanan kang Kristo, manalangin ta king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para king kapayapan at ikakayap ting mabilog gayato, ban ning grasya ning Diyos ke katamo king bie iti, tayranda katamo papunta king kaligtasan ning bie pahintungol, manalangin ta king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para karing magkasakit, paulining danop, kapanamdaman o lungkot, baning misteryo ning pangabait ng Kristo, pagdalanong kalusugan at kapayapan, manalangin ta king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para king kekatamong komunidad at din kekatang pamilya, mabiyasa ta sanang tanggap kang Kristo, karing kalulo, at karing magkasakit ng tao ning yato, manalangin ta king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para kay katamong balayaning Diyos, keti king Betis, sumulong tapasanang lalo, king matibe kasalpantayanan, at kapanaligan king Diyos, at lugod karing kaparatang tao, lalam ng pamanantabe, Santiago Apostol, ake katamong patulunan, manalangin ta king Ginoo.
Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para karing sablang meyango na biye, mi painawanongan sano, king kapayapan, ipanalangin ta, king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ginong Diyos, i Maria Beitne, ing anak mong Yesu Kristo, king kadalisayan at lugod, yatad no sana ring panalangin mi arapan mo, uling gagawan mila, king lagyo ng Jesus sa ginumi. Amen.
Manalangin kayo kapatid, banin kay katamong daon, matanggap yara paning Diyos, sigpang may payang tuto. Tanggapane sa aning Ginoo iting daon karing gamat mo, king ikapurit ampon ikaligaya ning lagyo na, king ikasaplalata mo at ning mabilog ng banal a kapulungan. O Diyos, sa ginumi, malugod mo sanang tanggapan, dening yayampang ning kekang balayan. Banin kikilalanan mi, king kasalpantayanan, mga intuliran mi ang kamtan karing maligayang sakramento. Iti adwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing Ginoo manatili ake kayo. At kekan timurin. Tasyula ring pusuyo. Makatas na laking Ginoo. Pasalamatan tayo ang Diyos sa ginutamo. Iti karapat dapat ampon matulid. Tuneping karapat dapat at matulid ing purian ampong pasalamatan daka kapilan man, ampong nukarin man o igpa. Diyos sa malugod ampong maganaka. Ampat ing saslag ning kekang ligaya, pepakilala na ing sarili na, karing mataring kaisipan mi. King kapamilatan ning misteryo ning amanong mi katawang tao, ban miyagyag kaming lugod, karing bage mayayakit. King kapamilatan ng Kristong kikilalanan ming Diyos, ang eni at atangalan da naring tao. Ulinita, kambering sablang angel ampong banal, ing banal ampong yatu daralit da, ing masayang kapurian mo. Kabang ikami, kambe ding mabilog a banal a kapulungan, papasyag mi ing ligaya mo. Ikapin ing banal o Ginoo, ating meto lelangan matampanak kang pupurian. Uling king kapamilatan ning anak mo, Yesu Kristong ginumi, at king upaya ning banal na Espiritu, pagkalaman mong biye ing sabla. Layon pabanalan mo, alakang tuknang mititipon king kapulungan mo, bangketa manibat king kayaslag ning aldo hangga king kayalbog na, ing dalise daon miyang pangya king lagyo mo. Uli nito, o Ginong Diyos, kanitingal doon ing ligayang pong kapayapan. Pagmasusyan miya ing pangabait ning amano mong mikatawang tao. Layon magsaya king lugod mo at ganaka mo, lintoy abusal mi.
inyang ini ngaming mapagkumbabang manalangin. Palukob mo ang pong pabanal mula king Espiritu mo, detingayin na daralami ang pong daraong keka. Ban magawa lang katawan at daya ning kekang anak, Yesu Kristong ginumi. Aminutos ke kami king pagmasusyan milareting misteryo. At atandanan mi pa kanitang benging mi pagtaksilan niya. At bayo na dinaong kusang lubing biyena, king pamaylasang pong kamatayana, king wane ing tinapet, pe pasalamata na kampong pinuri, piraso na ing tinapet, dinwang na iti karing disipulo ng ana, kuanan niya iti ikayungan at mangan kayo kaniti. Uling iti ing katawan ko amidawon para ke kayo. Makanyan mo naman kay bat ni ngapunan king waning kalis, pepasalamata na kampong pinuri, at dinwang na iti karing disipulo ng ana, kunan niya iti kayungan at minum kayo kaniti, uling iti yung kalis ning daya ko. Ing daya ning bayo ang pong alananggang tipan, amibubo para ke kayo at para karing sablang tao, banket ami patawaran laring kasalanan. Daptan niyo iti king pamigaganak ka kanako. Maulaya ing misteryo ning kasalpantayanan. Inyang ening gaganakan mi o mapamakalulong igpa, ing makaligtas ng pamaylasang pong kamatayan ng anak mo, ing maligayang pangasubli ng mebie, ating pamaytas na banwa, layon makasadyang salubong king kadwa ng panyatang, daraon miya keka bilang kapasalamatan iting mabie ang pong banal na sakripisyo. Balikdan mengmit ng pakalulo, ingayin ing banal na kapulungan mo, at kilalanan me ing midawon king biyena. Pauli ning sakripisyo ning kamatayana, biriyan mo kaming misut keka. Pagkalam mo sana kingi kaming mipasignangan king katawan ng pongdaya ning anak mo, ing mikapwan kami king banal ng Espiritu, at maging metong kaming katawan, metong mong Espiritu kang Kristo. Gawa na kami sanang maging metong mong alang hanggang daon keka, at papalyarian na kaming mirakayanan king pimamananding banal mo. Muna, kambening Nuwa na Maria, kapilan man birhen ay induning Diyos, kambenang San Jose, ing esposa na, kambering nuwan mong apostol at maligaya mong martir, kambenang Santiago at ding sablang banal, paulining pamamilatanda, manalig kaming mirinan kasopan alang patanat, king kekang arapan. Oy pa, iti sanang ayin ning pangasot mi keka, pasulungan na ing kapayapan at kaligtasan ding sablaking mabilog gayato. Pasiknangan mesa na king kasalpantayanan ng ponlugod, ing banalakapulungan mong kasalukuyan maglakbe keti king yato. Kambening kekang alipan i Francisco ing papa mi, i Florentino at Pasiano ing ubding obispo mi, ding sablang obispo pari ang pondiakono, at ding sablang susuyo king banalakapulungan mo, at ding sablang taong pepayat bus mo king anak mo. O mapamakalulong iba, pakiramdaman mo ing panalangin niting pamilyang pinulong mong talakadarapan mo. Kanitay Aldo kapilane beyit ning Nuwa na Virhen Maria,
ing talapangabos ning meto ketawan. Pakaluluan mo langan mga tipunan ding sablamong anak, nula pa man makasawot. Ding kapatad ning meyango na biye, at ding sablake kami matulang pong memon na ketiking yato. Malugod mo sanang tanggapan king kayarian mo. Anong no kami manayang magkamit lubos king ligaya mo nga lang angka. King kapamilata ng Kristong ginumi, aking uli na pagkalub mo king yato, ing sablang bage maya. King kapamilata ng Kristo kambena at kaya, igpang mayupayang tutukagom ning banala Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alan angga. Ngeni manalangin tamong mitnong kapanaligan ng ponglugod kingig pa, karingamanong tiro na kekatamo ning Ginoo. Ikabus mo kami kisablang Maroko, igpa, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi. Ban king kasopan ning kekang pakalulu, parat kaming mitimawa kaming parati king pamanalipan ning kasalanan. At mikabyus kami nga lang kasasagkulan king sablang kaligaligan. Kabang panayan ng pong pagsadyan ming panyatang ng mitnong ligaya, king talapangabos mi, Yesu Kristo. O Diyos, ay pami, ing ginuming Yesu Kristo, sinabi na karing apostol na, ing kapayapan lalakwang ko kaya kayo, ing kapayapan ko babya ko kaya kayo. E mula sana babalikdan din kasalanan mino na ing pansinan mo, ing kasalpantayanan, ing banal na kapulungan mo. At pamayapan mo ang pong pisan metongan me,
agpang king kaburian mo, ikang mabibiyan pong magari, manggaman king alanangga. Amen. Ing kapayapaning Ginoo, mantabe sana kapilan man ke kayo. At kaya kan temurin. Ipakit iyang pangtaya, ing waganing kapayapan, king metong at metong. Nyoing kordero ning Diyos, nyoing milalako king kasalanan ning yato, noon laring mayaos king apuna ning kordero. Ginoo, Yak yak matampang tanggap kaya ko, dapat yakas niya yung amano mo, kumayap na ako.
Manalangin tamo. Pagkalog mo sa kami, O Diyos, sa may payang tutu, ing magluiding biyemi at sikanan, king kapamilatan dareting banala misteryo, kay ba't mi pamong gimpanan, iti aduan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Maya pabengi po kaya kayungan. Viva Punchago! Viva Punchago! Palakpakan tayo po yung kaya katamong patulunan, iya pong Tiago. Kaniting penandit, burimiyang kwananing pamakitagon, king lagyo ni kaya katamong kura paroko, iya pong Josel, bang kanita mo niya amanong kapasalamatan, karing kaya katamong akayabe, kaniting kapag masusyan, ing tauling misa para kaniting kafiestana, ning kaya katamong parokya at patulunan i Santiago Apostol. Mumunang dili pasalamatan tala po rin kaya katamong paring akayan tabi. Ing parish priest na po ning San Jose Parish, Florida Blanca, Pampanga, Reverend Father Alvin Manalang. Palakpakan tayo po. Ing kadwa, ing meging bisita tamo pong pari, Reverend Father Roy Kiambao. At ding kaya katamo pong kabalen at tubo, Ketiking Betis, Reverend Father Ferdy Dukut at Reverend Father Raniel Soriano. At ganon din, pinasasalamatan po natin ang assistant ni Bishop Bobet, si Father George. Palakpakan po natin siya. At siyempre, pasalamatan tayo po yung kakatamong kabale na obispo, Bishop-elect of the Diocese of Tarlac and Administrator of the Diocese of San Jose Nueva Ecija, Most Reverend Roberto Malyari Didi. Among, salamat po kaya kayungan. At timuring pasalamatan tala po ring many muna kaniting ka-fiestan, di kaya katamo pong Betis Fiesta Committee 2024. Apeni munan da ring anak da ri apong Goding at Floring Gozum. Ilapin po di Willie Gozum, Vicente Gozum, Matilde Gozum Imbo, Lerma Gozum Aquino at ding karelang pamilya. Palakpakan tala po. At katataulan, pasalamatan tala po ding PPC, PFC, at ding kakatamong mandated organizations, at ding ega na ganang mepagal kaniting kafiestan, dakala salamat po. Kaya kayungan, palakpakan tala po. At bukas po, para king kakatamong schedule, December 31, din kakatamo pong misa king baryo, itang alas 5 ning gatpanapon, kenya pong Santa Ines at Santa Ursula, po pang sitio, Virgen de los Remedios. Alas 6:30 ning Bengi, ilapin po ding king San Miguel at king Villa Santiago. Ating misa tamo po itang New Year's Eve Mass, tamo keniking kakatamong parokya, alas 8 ne po ning Bengi. Kabukasan, January 1, atin tamo pong misa, alas 7:30 ning Aba, kita mo po ing kakatamong misa para king Aldong Aita, at takikiya po ing binyag alas 10 ning Aba. At itang January 2, alata mo pong misa, pero itang January 3, First Friday, atin tamo pong misa keniking parokya, alas 5:30 ning gatpanapon. At kaya kayungan pong sablang Mekyabe, Mekiago, Mekisan Metong, Sinuporta, at alang patanat, susuporta ka rin miyaliwang aktibidades at programa ng kakatamong parokya, dakala, salamat po kaya kayungan. Palakpakan niyo po kaya kayong sarili. Ngeni po talakad tana, ban parangalan, ing kakatamong patulunan.
ing Ginoo mantabe ya kayo. at kekaan temorin. Idukuyo laring buntukyo at padigapu king bendisyon ng Diyos. O Ginoo, tanggapan na sa niting kekang balayan, ing kalam ning malmong bendisyon, baniting upaya king kapamilatana paing burisanda ing nanumang dewakanda, at atuklasanda itang kalugod-lugod keka, iti adwan mi king uli ng Kristong ginumi. Amen. Bendisyonan na kayo ng Diyos sa mayupayang tutu, ingig pa, inganak, at ing Espiritu Santo. Amen. Iri na po yung kekatang kapag masusyan, umay kayo king kapayapan at lugod ng Kristo. Salamat king Diyos. Beta pong bisang tuki kikekata